27 da pangthokadriba Manipur Assembly mikhalda Congress na mai bakne haba 2027 gi election amu majalak pai tare Congress ki oina haba tare miyam na chamam na kyam lei sida makoina fresh mandate tawgadabni habna chingba wafum phungdolagadi madu da chapchana leptaba amuk 2027 gi election amu pusalak nakhai ma shengdabagi mami im tabja makoi gi oiba political position to stand na political demand si makoi punna phaminar kana warep lobagi mami ma tadabra oja kamaina yengba yai high the Wahima Mokogi stand Mokogi Dimanasi, clear over press mediators, Tore, 27 Nizer and Idaba. Masigi, Chamon the Mams, the Miam didn't also live in Habitat. A Hogi democratic Sukogi society is the opposition district. I'm the Maru. I don't know Mokogi stands the combining was I walk around. Elections Manipur Yamna dictatorial way, but Makalgi politics loina and Tomore Hatter. Mapungoina, housing like could local self-government sing PRI, society as institution sing. Election to with the Basiam Quid, election more you tablo, Raganda, you go what tab amamu either. Another 5 years tab amamu was Lakador. Adagi urban local bodies will be seen. Municipal council elections in housing to the Basiam Quid. Aduna muk makoisi caretaker councillor haibana extend tawba thame achai ki na ngasai ki administrative committee ma sema administrative committee du gi chairman oga du gi through da nam tawre yam koire nam tala thamini dagi Imphal municipal corporation gi election tawdre sumaini yang matamda akogi jila parishad ki leba PRI singi the ULB, our local bodies in the Naga Panchayat, the municipal council, the Simayamcha. Don't try. Don't drink and I can hold election to Gomatamda, BJP, Oina Tadro Makendes, and Yamata Karo have said. For BJP leaders in the local Kale. But some of the higher oil BJP state kit hold was in the Haiba, Wapam in Haizeris. Aduna High River. Election je tawba targadi BJP se patang tu gani aduna amukhanna aba local body PRI sinjida BJP gi mute kahauba ngamong da targadi ona PRI sidi yamna masigi political party da bolemna gadabudi natte adumoina ma ruling party sina support to ba bisin khan number so no na kadabani admaina leibana madu moina PR leitinhei matamda election je tawningde and how you BJP na Madugi feedback se Laura Canada field when a thing the end result of the election do election the way election output Fazaro is my Kale. Adu Kambadina election Tawdana Namsala Nantula and Tamini. Adu da Koyam to Yaragani Sigi dictatorial or political the motive set Masi Yati has a current moment Sami. Honorable High Court na Tatroki Mondo election to Godabani in a high say and the key July August Swida Mamanda Madu June July Swida or Marina Kale Adu Matam Jiloy New Salami. High Matam Losalaba, the election to Novagi is the government of Toran came to the election commissioner came to there. The district in Highland influenced by Homa Piraga, Masi election to Badana, the hero and the Rangi, Kudong Sabs, the Loga. Election Pangtana lady. So my dog dana, a coina election fresh made that my low body yam Takai Patablade, Nihana Laiba, a Melezin Jack, Masina Amukana Lagak by Helen, by Gravel. We have experience, enough experience labor. That is the bitter experience in the minds of the older peoples of this state. Koida lake. Masi am taningdre yeningdre aduga government sigi thabuk thom mayam di tawriba jingje aikoi miyam gi public interest da thabuk tawdre habse aikoi mayam khangaga le sida mo popular government ama lakpa matam da su thoidong na madu effective governance sama moina mayam da provide tawni ase aikoi thajade madu kudol boroina afaba government ama pini ase thajade aduna di Koi Laiba 12 Manipur Legislative Assembly dissolved to Toga 13 Assembly election
yam thunu tawraga mayam gi da afa mihut khaloraga leibak chida phajana lengat pai bang ngada ba state sigi thabuk to bang ngada ba center da pai riba BJP gi government ngam leigini mai tamwali bunna sei mari wali hai riba tam do aduma khoyi leiriba state government jum leigadam ni aduda khoi tangnaraga khoi state na pami tham jin pin sini noi center na tawina sini aduga state ki list aduga central list aduga concurrent list na leiriba khoi gi duty mayam se sokna dana adi sokchin na dana paisan na dana overlapping to na da bida thabak to si overrule to kanu haibase haiba ngamba khoi da lusing ba changi madugi lusing ba se khoi gi miyam jina puthok kada bane masi handa khoi gi miyam jina lusing ba se puthok pa ngamhodra ba khoi gi miyam gi adu manipur gi lai se adu ko dik thire another sahi manga amu ngai ba matamda manipur da oil kada ba phim je kari no se khoi gi miyam jina wakil munna khanbagi yam tangai phadaba leisi leina thamjani se masi to hodrama koi manipur lore upalisting ani gi ahum gi manga gi saksa haijana bagi thabal chombagi lilagi sel logadabani yu thakadabani mayai ka bachinjak chagadabani sen jenradi vote koi thadaroi haiba maina pai bising club sing na aikhoi gi miyam masina adugi wakil da leikiba taragadi koi manipur gi laibak se thirani yam laina aikoina manipur gi fresh mandate ma longji haiba matamda thorak ka do candidate sin se masi laina masi afa candidate la natabra haib se laina haiba yai kudam moina halan bada mayumda mayai ka machinjak bijaraga zarda bijaraga kwa bijaraga yu pitaga adagi tablet bijaraga vote pu phangawdi loire na khalakba makhalgi approach to ro pasha pu thoga vote khomai ba meeting se koi leibak chi semoroi manipur se semoroi dongni manipur gi interest na thabak toroi dongni se koi miyam ji khangda dongni ilai lai ba poni mayam ji amaju phai hai amaju phai hai ga ji am clear oi biu koi gi leibak miyam daina kurum ma ga haijari si koi gi manipur gi leibak se koi na lepcha ga damni ka nam le tu ni apoba leader gi koi na puthok na apoba losing by koi na khalau draga election batam da khalau draga vote loy ro matamda vote ka ro matungda aiko gi lusin phatte na aiko na saibagi thabak se masi aiko yam tokadam lusin masi it is my humble request and appeal to all the people, all the voters, all the citizens of Manipur handak lak to be ensuring election se masi aiko wakal ta ga da bani si ai dam da ni se mayam da request tum ni se si da aiko na warim dom jo ho ngam da ba tar ga di aiko gi become without fall lam kai bi wa ba aiko da mito biran charging hanjal lakpagi saithe aiko da economy phattabagi economic crisis to ku yawa ba aiko je sidagi thabak suba ngamakta dana subam leirakta dana migrant labor ina to pa state ta to pa countries in sakka kanda aiko gi lamdam sida mi le hongda dana population ge scarcity ma masi thoka da aiko da thena hawda ba aiko gi purupsina ko gi manghu ga da mayam do dugi lusing ngamba aduba sanu ngamba vision leiba aduba lusing visionary leader sing puthok bagi thamak se ekoi miyam ji khutta lei ana ekoi miyam leiraga vote ka ga ni khali ba lusing ba sing sen na vote sen jelaga vote lepa iba sen paire na thori ba mayam se masida para sungom tambiraga koi apho mu khalo bo natana ekoi anoba fresh mandate ma lobo matam da su madugi thamuk to hoda ba targadi popular ba government di haiba but miyam na yadaba unpopular ba adum ba government ama dum hoigani ana aina tension jab dain thamjani ba se ko da forward sentiment duna aina wapam je kitang sangdong na mayam da si celebration thamjabani karigino hai tar de koi wakal tadri election gi matam da koi sinja thumja chaunana ba wakal lo na sali ngai ka ba sinjak sawa adagi sakcha hai jana ba thabal chongba sungang la yamba aduda mi amadudagi ekoi candidate amadudagi ekoina tam chok ko da expenditure tawrabani na mana hoji pham thadok ko namdana rai be mele sing se mathang jo mugle ko matam da sel ju sangba hoji ki oiba mai phamam thokpa sing ju phangdaba aduna aki bo mayam mom lai re sen ting na bole pa yai election commission of India na 25 lakhs MLA amada mana candidate amana expenditure to bo yai haibadu ki manungda 25 lakhs man chang bo tar gi ma afoba candidate putuk pa yani koi manipur da
ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗ ꯄꯩꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯖꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯇ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ MCS ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯤꯔꯦ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ 12 Manipur Legislative Assemblyꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯒ 13 Manipur Legislative Assemblyꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯍꯧꯅꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ BJPꯁꯨ BJP ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ BJPꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤꯅꯕ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ